tradicija koja je duga 454 godine ugrožena iz razloga što se djeca ne kupaju na Neretvi. Samim tim, kad nema kupača, tu ne može biti ni skakača. I ja sam skakao i sa povredama, lomio sam ključnu kost, oba dva palca na oba dvije ruke sam lomio. I uvijek sam skakao i s povredama i sa temperaturom, 20 godina aktivno takmičenje, znači nijednu godinu nisam odustao, niti mi je padlo na pamet u bilo kojem trenutku da odustanemo skokova. Blagu prednost bi dao Dini Bajriću, zatim Mustafi Šariću i momcima iz Užica. Pa ja mislim da nije ugrožena mostarska lasta, niti će ikada biti. Dok je Mostara i ove rijeke, bit će lasta. Ja ću prvi isto potruditi se da budem jedan od tih pokretača, ima još tu momaka koji imaju potencijala da skoče i uz malo treninga bit će lasta. Za mene favorit na noge, najveću šansu ima Igor Kazić, višestruki pobjednik skokova na noge, ali odmah iza njega tu su Admir Delić Guma, Ermin Sarić, zvani Germa, Boškajlo, Aca. Ima tu skakača ovi domaći koji stvarno mogu uvijek da iznenade i da skoče dvije serije perfektne i stvarno ne znam, blagu prednost možda dajem ovome Igoru Kaziću našem. Žiri je imao jako težak zadatak da ocijeni te skakače i vidite da su se bili povukli, da su sjedli 5-10 minuta dok nisu odlučili ko je bio taj šampion u skokovima na noge. Na glavu smo imali drugačiju malo sliku, nije bilo toliko tih desetki, osim Vedin. Vedin mislim da imao maksimalan broj bodova, sve desetke da imao. Osjećao sam da mogu da izvedem ta dva skoka, prijavio sam se na skokovi ove godine i hvala Bogu uz pomoć Božiju i uz moju bistri i skok je bio idealan, oba dva. Ostala je lasta u Mostaru, nadam se da će ostati još dugo. Za iduću godinu vidit ćemo, neka se potrude skakači da izvedu što bolje skokove i na žiriju da odluči ko će izvesti tu najbolju mostarsku lastu, a mi imamo ovu našu školu skokova gdje ćemo pokušati izvesti jednog dvojicu skakača za narednu godinu da se bore rame uz rame sa ovim iskusnim skakačima.